Doctor, que se te macuna na puras kana himalika na mana mioyuka. Se macuna na pura hatena te piche no tu sena hipuna ihuya, no pura tare ho COVID mnaka, otamsia tu BPH mnaka papiloma humano mnaka tu Maria para sana pura na hiyuka, me kie se te huya no poro karacho. Otamsia tu macuna pura te fiebre Maria, pura no huya se no wanin kun huya no poro pienchi me huya, otamsia poro hararime, sinai min haraiski me kie se me huya. Me que no uno ni harap na ya warai tene sulu mai roli wanure. Otamsia macuna pura te teta no difteria pura hiyu poro in kun huya no pienchi huya hiya pnama. Etsika hotu makuna pura hatente hiyo iponuka. Tu macuna pura tem forno como tu sena pura careia o COVID-19, poro piamo in per semana ni puro, o tam sit influenza manaka, puro poro ne pienchi na semana ni puro, o tam na mi piamo sti ai piro hoye tu PPTA manaka. Tu EPSI que anas guayo, acha ira kwa kwa purana. Hi na kama kuna ira sulu na tu bomba in América, so ho kashika tu kari kala makuna.